Story collection gi pau tabi simbu taramna okchari. Hojik muru oiba pausing khanganjari. Moreda SDPO Tingtham Anand Kumar bu nongmaina kaptuna hatpada chenaba prime accused ama NIA na fari. Census tawdringaida 1951 na base year oiraga NRC han na tawgadabani. Jeliangrong Union. Audio clip ki first generation copy pikhalaknaba Supreme Court na khanghankre. Iroi loiba lalhoba group khutlai thadokhibaga loinana Mizoram Insurgency leitaba state amani haina laothokkhre. Leibak sinba thungna chatharakadaba Census 2028 ki masana list thagatchabagi thabak Meghalayada ngasidagi hauragani. Anauba khul tanaba hotnariba asi yengsinbiu khulapa achung. Hojik pau masa khaina pijari. Moreda SDPO Tingtham Anand Kumar bu nongmaina kaptuna hatpad chenaba prime accused ama NIA na fare. Ni ohom 2026 dagi lamhen tuhenba kukijogi miyoising amasung Makhoigi Militant singna maitayda onsinduna akanba lan horakhibadagi yamna kansilakhiba matam oikhiba kumja 2026 gi October 18 da Kuki Militant ni chingnaba singna sniper rifle sizinaduna kapada panbadagi laikannaba hotnabada kanba ngamdana laikhidraba Moregi subdivisional police officer SDPO Tingtham Anand Kumar gi mihata prime accused ni hai ba miyoi ama fare hairi. Pause ashina fangba report na haibada faraba miyoi adugi maming upkhothang baite elas upthang baite kawe more dagini. Mahapu ngarang National Investigation Agency NIA gi team amana more gi Khuding Thabi area dagi Favani Hari. NIA gi team na maha faraba matungda More police station gi custody da thamkhre. Loinana police station asida thamlingaida maha fabagi mayokta miyam horakadra chingnabadagi ahenba state amasung central forcing police station asigi akoibada deploy tawkhre hari. SDPO CH Anand Kumar bu nongmaina kaptuna hatkhiba thaudoki matangda More police station na murder amasung arms act ki makhada case ama register tawduna laukhatlaga investigation chathaba haurakhibani. Thaudo asibu yaningdaba fongdoktuna miyamna akanba khongjang changsilakhiba amasung matam adugi Manipur leingakna Ministry of Home Affairs ta haijabadagi More PS na laukhatkhiba case adu kumja 2023 gi March thada NIA da khusinnakhibani. Investigation agency asina thaudo asigi matangda nahongnana regular case number RC 022024 NIA Imphal register tawduna laukhatlaba matung thaudo asigi investigation leptana chatharakhibani. Mamang thadasu case asiga mari lainana Kamginhang Gangte Koba Atopa accused amashu NIA na fagatuna wahang pahang chathakhrabani. Census tawdringaida 1951 na base year oiraga NRC hana tawgadabani. Jeliangrong Union. State asida kanglong kaina changsillatliba mitop khandokpagi mahutta panthaduna leiriba asi
ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ, ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ, ꯑꯁꯥꯝ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1981ꯅ ꯕꯦꯖ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯂꯣꯝꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ, ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯄꯨ, ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯊꯤꯡꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯀꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯄꯦꯇꯤꯁꯅꯔ ꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯕꯦꯟꯆꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛꯇ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯦꯇꯤꯁꯅꯔ ꯗ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ ꯄꯦꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯠꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯪ 2012ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯄꯤꯗꯒꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯂꯦꯕꯇ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯊ ꯊꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯕ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯦꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟ ꯚꯨꯁꯟꯅ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯒꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯈꯠꯂꯕꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯏꯔꯣꯏꯂꯣꯏꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯂꯣꯏꯕ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯜꯗꯨꯃꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯂꯥꯜꯍꯃꯤꯡꯊꯥꯁ ꯁꯅꯦꯠꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯥꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ HPCD ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯅꯦꯠ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯂꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ
ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ insurgent group amani haina launari. HPCD-na Constitution-gi 3th-suba schedule-gi makhada Mar community miyamgidamak autonomous district council ama demand tawduna lakhibani. Senate yauna group asigi apunba kadar asi 94 ni. Makhoina khutlaising ayol mayada leiba selongda pangthokhiba yumda hanjilappa amasung khutlai thadopagi thoram amada government-ta sinnakhre. Leibak sinba thungna chatharakadaba census 2018 ki masana list thagatchabagi thabak Meghalayada ngasidagi hauragani. Census 2018 ki masana list thagatchabagi phase adu Meghalayada ngasi May amadagi hauragani. Masigi matungda yungkok thibagi thabak amuk tha asigi athengbada makha chatharagani haina official amana ngarang phongdokhre. Director of Census Operations Meghalaya Bisbajit Peguna hai. Lakliba census asi masak thokpa thabak ama oigani. Masi India gi ahanba mapung faba digital census oigani. Ahanba oina mobile application sing amasung census management and monitoring system CMMS portal sizinaraga miyamgi mising thiba thabak asi digital oina hauragani haina mahakna paumishingda haikhi. Anauba khul tanaba hotnariba asi yengshinbiyu. Khulapa achung. Thayong khulgi hingnabagi mafam oiriba Kombirai Pat chahi asigi February 15 dagi hauduna Nongpok Hairok Development Committee na excavator sizinaduna anauba khul tanaba hotnariba asi mari lainaba singna yengsinbiyu haina Thayong village ki khulapa M Achungkom na appeal tawrakhre. Wafam asi Kangpokpi district ki manung chanba Thayong khulda pangthokiba paugi mifam amada khulgi khulapa na phongdokhibani. M Achungkom na hai Thayongkom village asi ariba khul ama oibada natana khul asigi akoibada khundariba khul kayagi miyoishinga ngasi fawba nungsi chanana himinaba hotnaduna lakli. Adum oinamak Nongpok Hairok Development Committee na Thayong khulgi mafam ama oiriba chawrakna ekar 15 pak chawba Kombirai Pat anauba khul ama tanaba hotnariba asi tawbiganu phongdokhre. Story collection gi maikaidagi amuka hana mayambu khoramjari.